Wirigiria amabati anda usialia utagiti. Showroom yetu nigo ere engale. Iyuerengia na woigo ekogokia riso yao. Chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga. Ntubwate etime tembo. Abu bago kolimirimu ase showroom yiga. Babwate chingoro chingia chugo kwarigania. Na woigo cho tebereria kende gensi uragania bago tebereria. Company ya mabati rolling mills. Niko babwate amabati chingencho au. Ayuare ye chikala au. Na woigo ayuiga bwate chi profile net gauges au. Bunabono babwate normal corrugated na woigo box corrugated. Asimigo babwate boomerang. Ayuare aye chigage emeronge tato. Asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato. Babwate tile profiles alia au oriental, elegantal, versatile gross na woigo na versatile mat. MRM niko babwate lifestyle. Ayuago chana Roman, Jinko na woigo web design. Babwate yiga nika babwate chikala bunabone lia chako grey, brick red, tile red, maroon, sky blue na woigo na green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi woigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyari kabo gukwerera amabati yu akomenya asegeka. Ayo guchanye warrant na woigo ayo orakoberwa ikasure asubwango. Eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom. Woigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oa. Ausina mega umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Najma. Maragobo mya mwancho murigirira Getembe TV nigo cyaragire chinsa 10 chiri tukirigare alamis tariki 30 mutinyi 10 umwaka w'ekiriwere 2025 ekionga chinsa 10 asenchira yobweng anamona ekionge kitugo cyakanengana ya siasa ekiama gya Jupiri nigo kyamochorire umuwaziri mukuru w'oburendi bw'ime Dr. Fred Okengo Matiang'i uno mokonyi w'omurai ase kiamekyo asege karogya korekana mu basorero na kiarawanero murai w'kiamekyo omoske Uhuru Kenyatta Matiang'i ni oseni go bakwanera
ebitambukiro ao ase Matiang'i achorwa buna omurwanire gosuyura achie kururukia ebendera yekiama ekione mono korigia ekiro ky'oburai bwense ase obochori bore bose bw'omwaka 2027. In our meeting, after our meeting, we had the following resolutions. And these are resolutions after quite some lengthy deliberations, but resolutions that were arrived at unanimously. And you also note that this is our first NEC meeting since we had our NDC some few weeks ago. The first item on our agenda was to fill in some of the vacant NEC positions that have been occasioned by many reasons that we do not need to go through. And we needed to have a whip within the National Assembly, and the whip of our National Assembly now, following the resolution by NEC, is Honorable Samuel Arama. Our whip for the Senate, again following the resolution, is Senator James Romenin. We also have Bwana Kagwe acting as our ED as we continue working on other issues around the same place. So Kagwe is our ED going forward. We as NEC also have appointed Dr. Fred Okengo Matiang'i as our deputy party leader going forward, and alongside that we have also resolved that Dr. Matiang'i represents us at the United Opposition. Yamate yomuswat nyagosira Jacqueline Ochora oyore asenkendu kurubono kurwaye kinyoro kya nyansho nigo erigeti obokonyi bwokomokonya omwana ye aserieta Peter Ochora wekirasi ge 11 ase skuru ya Getembe oyuni obwatiranetwe ase omubasokano na nigo baganiri shiringi chiribu chimisato na 50. Usangane amateyo nigo musubati Jacqueline no mwana ye Peter bamenyire kinyomba cyo gukondisia osibabete bakomenya kinyomba cyo gukondisia asibabere bakomenyera amakongo amange maga yo goseri wa kurosabo nabamura bamwa Maria Tankoruko Agnes Kianoma Nkagaiga Edinyancho Mama Minto Vasirite Ubavu Minto Yaranginyancho Anakira Mama Sira Agatenda Kusawa Tugatigara na Baba Nera Gachasira Tugatigara ni Antiani Arabone Asiri Tukaseri kukuru nyanja nichango chani Kono tukacha korent. Majina naitwa Peter Ochora. Nilikuwa nasoma shule ya Getembe Secondary School from 3. Tulikuwa tunaenda Matanga nikapata road accident. Maini boni katoka nje. Then nikaendanga hospital Tenwek. Nikakaa huko for almost 2 months. Lack of money. Nikakaa huko bill ikakuwa juu ikafikanga 374,000. But mimi nikawaambianga tu sina do na hii haiwezi patikana. Wakaniambia waenda nyumbani, then ukirudi next hiyo nilikuwa inafaa nirudi jana ndo nirudi na do. But hiyo jana ikuwezekana juu mama alipass. So na matanga ikapangu ikuwa on this Friday. Wana ntuna nchebino mugambi nara begeta bantamo tukaliye besanke ekero liyo mwana yanyola accident tukamuirira uchiali Tenwek echia togete wana nchichi etiko monyarira komokonya na nyine kadi eli asha abwate eya tumegete ekaera chibesi chiange mechikaera chikakea wana iga chibesi chita keire ne 350. Wana togosaba gakibalewe abasamaria baya baranyare komokonya babamburo koboko na banyasa ko baseni asengenje enjireye motora konyane ashimiwe ito diuki na gusabiro kokonyi asengenje omwana oyo
Noyo mintanto nikibagendi nomongina nere tonya toto twabasabire mwensi mubwaterane noyo minto Simba Arati na muranya gokorwo kende kerikira atoke Muriketo dipona sana na agende tukoriganira roboti uru rachiko gochira senchira yoboikiranu ibere na inye chobotuko bwarero tugosika bosyo mwemsie ugisma moske atutinya meino niga kwaneire engana igoro ye kiombe kira kyogotuka chimbwa no bokurumiya Ethics and Anti-Corruption Commission ose EACC gocha ase county Nyamira abo igoro ere gotuka chabisi korwa se county yo okwana korwa ekenyorogia sironka imeye wodi abogichora chinga kichomo yega Wokosira ebyombe by'abana boda boda oyo orawanere omujumbe we county osoma akrish babangina kure county Nyamira Mosco Moswa Jerusha Momanyi atutiniga moche mugavana Nyaribo ase ari atarekirania county Nyamira. Mheshimiwa gavana uwate beta igoro siasa yare gokorwa ngoiro gokorera siasa ara no musaja ogoteba tugiteri konyegera nati kwagwate makosa inkota arora kanereta atebe genonda bwate na muraba saja makosa timbwate era ndagera gocha assembly asemite bya goteba no bolimo twamurangereti ari bana batane ngebasigari taracha emindo toko mabunya bitatu ekemo kretu anenge senate tarasa na moja motienyo nane amagosa naro rekanito ebinte bigato mko chari sabato bali bako minyoki ana gatebiwa abutaba ntaba ba irre kibesa cy'abanyamira aba bagwa the part of the team senate ya motebeti akorali ebito bigato AICC na CID DCI Bios bigato mko rwali senate wangege taba tebya abanyamira una siasa akorwaniwa kagarade bete ngokomurwan siasa akatewa butama wasiri arali akanaelera no yo matarachi okora kirgoje asebuni otewa baisi bali ne bisakade bidibira akuna ta goje usiku mate akide to katebiga najama nalibo osego tiao mogotara nere tokokora na nyama nyalibo nyamira aena ane kwa motwete kachopo beke chikoni akore gasuru chikoni otika bataba no wa james no goteto obuya oba mubwamo gusi nali gotolira tara takorera magendero Okwanera igoro yake merigie chaya mujumbe we county ya Nyamira omoske Jerusha Momanyi nigabolire kamati ya adok eyo ya choro kurigereria igoro yake meriekyo ekemere kigie chaya gotuka ekikeirerete omurimi we kemere kigie chaya anamana korwa orogongoro agusi gwakano achibesa chinge ase bonus yo mwako yo Bantu baito ngabarwarete asenge je bonus banyora Anyora mangana iyo mwato ngura twakura ku Nairobi twalera baka tugateba head of committee egachorwa etake koleta obutuki oburato leta rubumaine kabisa ngatibese titei tokonya tokolie bonus ngaiti atia etai ya itaba goteba ngaiti ya itubwati quality which quality are they talking about ikara karaba ko gadabalia bati ko ngogo test kitai na basi baiga baigunga kwanse uranyoro montoni tukenderi kubali moriete amanyanya ta kwanse amito bak mbali babu atinjere ne bago test ya na no monu ngaba ko si baba iko sen kwanse hiyo sisi kama watu wa eneo hili tumesema hatutakubaliana kabisa. Ama ngana kurukuja bonus tutapigana mpaka tupate jawabu. Tagendete kurigereria ngane iyo yake merigie cha gose bonus enke nigo mo director we factory ya Kibirigo ensemo yaye esokiana kuboria bajumbe na barabu bayigerere ekemerie kyo anane aso koyaitia machiko ayo abegetwe inse ye reforms chaita erio omoremi akonyeke Njebuno mondo deneto bori tidi koma jagotakuana egere nonye na mangana ya tuakirwa matoba mange anda ataria ito
ande no ene serikali una mororo ebinde mbiro manyete oranyole ngano bo montaire mere matari komanya una bono na botoko na koliranga maybe the president ija mega decision yoko APS ya jorete nabera abenga no beso mere to burimi lakini emanyete siasa mono itamanyete amangano buri ikiagere binte binga abere ka gukwana yo bakora te bana nege zwenga wotagete kumanya siri ya mutungi uliza nani uliza kaka bona okonyora ngebinta gukwana ebinge mbiri bitari kogenda no buri miese ngejera aligere siasa yae ndiro imoko tebe kia amendment chinyinge chia takere okorwa secha ejitware ngeli amangana forms kurupita munya ejiji kwa mereta alijibunge timanyetinga ebinte ebino bimono mono tete muende bungaria musugume chia amendment egere no eno muri myakonyeke mbigo ikaiga abya bangalero wada unga director kwalire ese gwajira kurwaji kuri ya koraki abura ebinte ebyo ebinge byabonye ndije amendment chia kolirwe angabono muri myandete kogoka lakini bono yana kurutunga director twalire nesitogire ntugiro choronga itwakora twachiria kuna bono roje egaroko nyoranga boikoye cyane oni kugidora inye yane ga ya oni kugidora ibere nze kugidora ibere umumane jore buone igabago je kosia ya mano umumane jore di factory yabo ikoyo go bari igire ne agency bona ne ji ameni baitegero ko rubungwari ngai go sengo ja gojara kwa we biese ba tebanga nkori aragwensi ane nkori na bekwe kene aragwensi mo director oboiko ya kori ngai yego ja kwa affect kwende osenga ye aragwensi ane go ja kwa affect yo kon we ja ekere kon we nze ji dora ibere ari ya onu ji dora inye ige binto mbire bigo ja bya boru mwerekeo kamo weke president yanga mweresere ubone miyo bonto tagete boikera na ande no ane jibunge je itali na ba minto babere bagote bamangane ji parapara ne yemo ya beto eto chungu eta sama ngane ji cost ekiaro chokoliere ji parapara je ita tigali je to jikomia mono na abu ikatole spare Maraibuense muski Daktari William Ruto na bare okurora gongoro Western nigo bacha kabene etaro ya matukane ya magendro ase orogongo ro Western imambia yeri tukoria rero ase baikirana ime ya Butere e county ya Kakamega eriko igora enyagitari ya Butere county kukwana kurwa ensemiyo Ruto ni gateba na chikuikirania alia babigoto koigwana no moskenya gosira Raila Odinga na namono kwena kebuna ensem moteyo imiyensi ya Kenya iratigare maiga ase amagendra ensemende moskeruto nigo amochia abamirire bae bage siasa. Waswahili wanasema hayawi leo yamekuwa ama hayajakuwa. Tulimpoteza mzee wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na wakati tulikubaliana na yeye, mimi niliketi chini na yeye, mimi nikamuuliza kwa heshima tuunganishe taifa letu la Kenya, na huyo mzee alikubali, na ndio sababu hiyo tukatengeneza serikali ya broad based ya kuhakikisha hakuna sehemu ya Kenya inabaguliwa, hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Na ndio sababu hiyo mnaona tumeungana jameni, tuweze kusukuma maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nikiwa kwa mapenzi ya Mungu kiongozi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba ile ubaguzi ya zamani, ile chuki za zamani, ile ukabila imeturudisha nyuma miaka nyingi. Tumesema hiyo ukabila tunafungia katika kaburi la sahau, tunaungana, tunashirikiana. Hakuna sehemu ya Kenya itabaguliwa tena. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma kwa mambo ya maendeleo eti kwa sababu walipiga kura hivi ama walipiga kura vile. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Butere, jameni, mkubali tuungane, tushirikiane. Ndio ile kazi ya muhimu ambayo mnatuuliza ya kujenga barabara, ya kuunganisha stima, ya kuweka madawa katika hospitali yetu na kushughulika na mambo ya kutengeneza utajiri katika taifa letu, tuweze kufanya tukiwa pamoja. Ama mnataka hawa watu watuletee fitina? Wale watu wa ukabila mingi na chuki mingi na kisirani mingi. Sisi tunawaambia, sisi wakati sasa ni wakati ya kazi. Ama namna gani? Si nyinyi ni wananchi? Si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si mnachagua mbunge? Si mnachagua gavana? Si mnachagua rais? Na mimi nataka niulize nyinyi, vile mnapima mtu kazini, mnapima mtu mwenye anafanya kazi ama mtu ya fitina? Si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya?
Kama mtu ni mtu pere barabarani, sijui. Chapto kireste kumine sana ibire urechi nsa kumi chabo no morogoba mancho morigire roboti uru moskeruto na rogo chokoto kira mwere weki unga chinsa kumi asenchira yo wenge korenda yomana yanda mange haroni ototo nyaingire nabariki baitumpa gendete ukwariganiria achiko gochira asenchira eri yo bokranu chikoraga chinsa ibire na boyigo inyecho botko bwarero Kevin Ongeri kure studio kumene kone kyabuna chibichechi na moringo kirachira asenchira yo bokranu njengoro kwa Catherine Nyaboga twaro borige borobya tumana netkure angyo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri go musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.